Cek, 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 cek. Cek, tes 1 2 3 tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobratan. Selamat datang lagi di channel YouTube Anang Bidik. Oke guys, hari ini kita hendak main game lagi nah. Gamenya nih Dying Light. Oke, nah kita langsung masuk aja lah. Yang belum sabrek amang lakasam bisa break. Di follow, di like, di share, komen. Pokoknya bertahan lah. Jangan keringat bonkam. Kita sapa dulu penonton yang karidane. Oke, selamat malam Anang, Udin, Ahmad, Jupri, Budi, siapa lagi? Anak di sambat ngarannya. Oh ya, kita nah sudah sampai di mana semalam nih? Antena. Nah, kita disuruh bertajun ke bawah. Jam down ya. Jam down. Oke, kita langsung mulai aja lah. Udah mati kalah. Ini mana nih? Oh, di bendungan kita nih. Ah, bagus banget ya. Ini jalanan dulu lah. Oh, rawa. Ya. Langsung bertajun lah. Mintil benar. Bismillahirrahmanirrahim. One day I'm gonna do this and end up landing on a bag of rusty knives. I just know it. Hey, Sav, are you there? Yeah, man. You okay? Broadcast apa I'm nih? above ground and Broadcast. still in one piece. Oh, good. Sangkanya zaman BBM bahari kalau You'll pakai need the key BlackBerry card to the substation. di BC. Otherwise, there'll be no power to the antenna. Okay, where do I get this card? Start patah, nah tinggal 2. You'll have to search the containers. It'll be in one of them. Ya. I have to search the place? You mean the card might not even be here? No, it's there, mate. It's Ya just deh, the ambil. last guy who Nah, tried to medium. do something like this made it Ambil. to one of the containers before we lost Yuk, contact with him. Hah? Sekali picik. Halo Mang, kayak apa kabar? Grappling hook dapatlah sudah. Halo Jaki Baluman. Anyar mulai mencari apa semalam ngarannya lah. Quartermaster. Nggak tahu lagi udahnya kita. Ada apa pada sini lah. Quartermaster. Ah. Astaga, center ringgit nang hidup akan. Oh, ading. Halus enggak. Nah, ada jalan lah. Coba malih sini lah. Ada dialih. Kemana pulang? Boy, kamu jangan online apa online kena kamu sinyal. Nah, hujan amarinya lah. Kamu jangan online apa online nih kamu sinyal kena. Karena kan ngerebring main komputer. Step serangan. Nah, ini dapat harus nah statue apa ya pesan apa juga lah. Tidak ada. Oh, ini kalau di kira di belakang mobil nih kalau dibuka lah. Oh, jauh lagi lah. Sana kita. Oke. Mana? 111 meter nah situ dulu nomor. Zombie kah? Ada zombie. Zombie gila. Kita kan mau teh dulu. Cincang. Rekan-rekan lah yang menonton kan boleh mengumpat ke menjajah kepala orang lah. Sakiti mamanya kini kamu menjajah kepala ukuran. Ada bro. Sebentar. Kenapa? Ada bro. Astagfirullahaladzim. Luput menendang. Ada nonton tukul itu. Sini gambar sini. Gambar. Ini padat tangan gambar.
parah. Astaga, tambah pulang. Maka lihai meles. Oh, nah jadi. Kenapa tuh mencet? Lagi. Pagat palekan mah. Skill. Skill. Tambah pulang skill kita. Apa ini lah ditambahin lah. Karena udah tambah lagi nah nonton pinggir-pinggir nih nah. Oh harus dibuka dulu. Ya mungkin barengan. Oke. Yes. Wani kamu parah. Oh paket dulu udah di aku. Kejam juga game yang ini soalnya. Jejak kalanya. Nah pakai dulu. Oh, wah, pecah kepalanya. Telur tiga dulu. Menambahi duit. Memang senang belanja senjata enak. Darah cukup lewat atas ya kita. Kamu bisa naik. Nah, pegangan awak. Jalan lambat gitu. Oh di sini lah. Orang jauh. Ini emang liur. Warna hijau nanti. Flower pink. Hulk flower pink nanti. Astaga. Oh, masuk dulu. Mencari ya, search container buat akses kartu. Oh, mencari kartu akses, sigaret, rokok. Kita pulang lah. Nah, ini apa nih? Perban tadi. Rokok pulang. Oh, poster cewek, berarti kalender cewek. Kekanakan, euy. Baik kan? Oh, lihat juga. Dulu ada lagi nggak lihat kalau itu kan. Kejauhan ya. Oke, kemana lagi? Nah, kemana? Di bawah tuh mas. Oh, itu nah pintunya nah. Kita campur-campuran lah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Banjar. Barangan mana nyaman. Oh, ini ya. Akses kartu lain lah. Kenapanya berdiam? Hoi. Yang meledak tuh sekalinya. Iya, astagfirullahaladzim, terkejut. Hai. Ini mau antri buahnya di hadapan lawang gitu. Yang baki sama. Pecah kepalanya. Pelurunya habis. Belum menukar kita. Cari warung loh kan lah. Ada lagi. Kita tadi ingat lah mencari akses card. Nah, lihat kalender seksi lagi ya, yang bebek ku mati dah. Dapat melaga. Oke. Yang tadi nih. Great. Nothing. Ada jalan sini. Sana. Jangan heran nih. Ini ada jalannya lah. Lewat jembatan sini. Apa di bawah tuh lah? Banyak orang. Hendak naik ke situ, tangganya kedidal itu. Udah aku mintil benar.
kawan ya. Aduh, ngeri. Ayunya. Aduh, ngerinya. Guys. Oh, lewat sini aja kita. Nah, jeram. Oh iya, sana masuk sini. Ada menunggu dah berdua. Oh, di atas. Emang liur. Kita lanjut punya lah. Halo, tiba kamu. Nah, ya Allah kamu. Tajam. Akses card. Yes, fucking finally. Double barrel shotgun. Got it, Savvy, I got the key card. 1. Great. Ampun Now go kita. to the substation. It's 9 close to the antenna mast, inside the fence. Use the card to get inside. Bahkan rasanya semalam 1500. Naik lagi kita. Aduh, takajud lah ya, mas. Takajud dulu. Oh, sana pulang suruhnya. Tolong kak. Yang itu kalau menok batu. Ada apa nih? Ada apa-apa. Oh, ke sana nah kita lah. Rokok aja. Habis kan dia makan. Nggak mau lewat. Nah, aduh yang beludah-ludah nih mau benar. Harus ada heran nih. Oh, intinya buang dah koak heran. Yuk kita naik kan nah, tuhnya wadahnya. Apa pulang? Oh, bagus bajunya zombie-nya, Ti. Anyar baju orang. Hai, minggu tukul. Bisa menggawi. Zombie bisa menukul. Ada pada kamu berdua mingkut senjata Ti. Kamu. Tangan sebelah. Oh, jangan lihat, karena kan nggak ada boleh melihat. Berdirinya, tendangnya lagi. Senjata kita nih mana nih kita pakai? Tahir weapon nih kita upgrade kalau adalah. Nah, kawa paladin, mantap. Oke. Yes. Akhirnya. Kenapa kan bunyi nyala sekarang? Tetap ya. Ada haran rupanya. Oh, lihat sini lah. Oi, buka. Oi. Oh. Nah, ada mau pangkat gue itu. Kam. Finish. Nah, ya Allah. Gawi ini dong. Bisa zombie mingkut pukulan yang lalu. Nah, masuk kita kemana jalannya lah? Sini. Ini jalannya. Gue cari dulu.
Ah, itu lambang apa tuh? Lambang tangan mengikut pedang. Ini siapa? Hai. Ikam nih. Orang terus. Merasa banyaknya. Ayo habiskan. Hidup jar banyak. Liur nih kan. Ini aja nggak bisa kan darah kita. Enter the power substation. Power substation. Ini lah dalam rumahnya, harus mana mas Pak? Hop. Ayo, gila datang. Sini kan. Tikam. Hai. Siapa menggawi tadi? Naik kamu sini. Tikam. Lihat zombinya. Baca catokannya sama ini dua. Ini aneh advance pastek, apakah arti pastek mulai semalam mau komen kayak ini. Kita kretek dulu ya. Kretekan ayo. Boneka meladum. Tom. Parak buah nagam. Parak sana. Kenapa ketemu meladum? Kenapa? Shotgun lo. Hantam nih. Kuat. Kena. Ikan bujang lo. Wani. Masuk. Tutup. I'm in. Okay, good. Turn on the transformer. Yo, bukain lo. Barangan. Parah salah. Holy shit. Par. Gantung dirinya. Kenapa ikan udah boleh gitu? Langsung ke neraka ikan, tau lah. Ada lewat apa lagi ya, mau ke neraka langsung. Kita tekan balik jam. Gak mau belum? Apa kita carinya? Turn on transformer. Oh ini nih. Yes. Done. Sudah? Aduh, ini bakal akuan. Batang berasnya kegantung itu tuh. Mana lagi kemana? Kita ganti dulu. Kita pakai ini aja. Nah. Bisa langsung api. Kali. Ya. Sini. Tuh, headshot lagi, Anang bidik raja headshot. Nah ya, nyaman bonkam tahu. Nah, mulutnya. Nah ya. Hidup sudah. Lip nih. Install the amplifier. It'll turn every radio within 100 meters into a powerhouse. Mananya lipnya? Yeah. Just get to the top. No sweat. Naik ke atas ya.
Oh, tulipnya nah turun nah. Ah, relic. Lawangnya mana lah lawangnya? Oh, sebelah sini. Hai. Kenapa? Mati. Hai. You got to be fucking kidding me! Hai, kenapa mati seorang? Kuatlah tangan keren, kawa membingkang lemari besi. Wah, jangan salah, keren ini apa jadi bingkang nggak? Nah, gila, wah gila keluaran. Banyak. Kenapa banyaknya? Kemana? Boom. Ah, kenapa penyok kayak ini? Oh, naik sini. Wes. Nah, ini yang rame main ini. Kita kawa parkur nah yang rame. Nah, mana pulang? Ada tangga. Tangga lagi. Pakai tangganya ke sana. Ah, situ kita mana? Mana jalannya? Hah? Halo Mang, main apa Mang? Main Dying Light. Mungkin dapat lagi tipping hook. Kertahu ada ngambilnya lagi. Nah, kemana kita nih lah? Sini kau kan lah. Hop. Nah, kawa. Oh, jahe. Nah, gitu barang-barang enam sudah. Hop. Wah, sampai enggak? Naik lagi suruhnya. Enggak tadi nih. Oh, ini sambungannya nah. Nah, ya kalau mana pulang? Sini. Mana jalan sini dah lah. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai. Ah, kawa. Aduh. Nah. Lagi aku dasar intil game nih. Ih, sampai kan? Bukan kamu nang takutan non ketinggian lah, main nih nyaman rame. Kunci. Menjar combine tuh kerida orang tuh yang takutan non ketinggian. Tapi takutan gugur. Nah, tuh jarnya. Mana pulang jalannya? Oh ini, nah tadi ya. Oh, mau nah patah batis. Ulang. Sini, loncat kita langsung ke atas nah. Oh situ. Remember to set frekuensi radio on your map. Oh nih, ini ada nang kuning hirang nih ya, ada tuh. Misalnya kita bernaik. Hook up the ampere before the bombing. Siapa membom? Ah, bangunan. Kenapa ada zombie di atas sini? Oh, bawahnya bernaik. Kayak apa menangkap keren lah, mun inya jadi maling menaik sana sini. Bujur juga, biar apa jadi maling aja sudah ini. Jangan, bukan kamu boleh jadi maling lah. Begawi cangkal-cangkal, jangan jadi maling. Kamu pikirkan lah orang begawi cangkal-cangkal. Ada nang membeca, mau ojek segala macam, mencari duit panas-panas. Bahkan kamu ambil duitnya, wah.
aku makan bang. Tapi mun kerennya kayak apa menangkapnya lah. Ini lihai bener naik. Seorang anak menangkapnya seorang nang teh celobok. Naik lagi nah ya. Iya. Apa lagi? Naik sini. Ah, sampai nih di atas sama sudah. Nah, sampai lo gitu lah. Of course, Kita wait for him all the way sampai. up here to stop raining. Hai, gugur kemana? Hah? Kita salah kah, Pak? Bah, ya. Oh, ada tangga nah. Apa pulang? Oh, nih. Kopi, jangan keringat kopi. Oh, mengganti komputer. Anyone who can hear me, please listen. My name is Kyle Crane, and I'm sending this message from inside the Huron quarantine. Colonel Tanner and the Ministry of Defense have lied to you. There are still survivors inside the walls. Ini They nih plan to berita fire on Huron, semalam. but if those bombs drop, you will know Tanner Haram and the tuh Ministry anak are dibom cold-blooded buahnya. Padahal murderers. kan sudah ada lagi yang hidup. Padahal banyak manusianya masih hidup kan. Kitanya termasuk. Wah, ya gak ada matian perasaan. Untung kita sempat menelponnya. Rame gamenya mau rame, yang pada rame pada dimainakan. Do you copy? How the hell do you want? We want to offer you a chance to get out of that horrible place. Oh yeah? And why would you do that? I never found out who had your precious file. You don't even have to pay the rest of my fee. Water under the bridge, Kyle. GRE, Best oh off just to GRE. move past that. All you need to do is to bring Dr. Zara's research with you, and we'll send a nice, safe helicopter to extract You you. realize I know what was in the file. I knew you were going to exploit the virus. Crane, Oh my Keren, god. ya. You need the Marah cure tuh now for a keren. spin, don't Bisa you? nakal. That's the only way you could get out of this. Try to convince everyone you were Mantap, working tapi toward a kemas. cure the whole time. don't be ridiculous. Bring us the research, and everything will be fine. You want the research? Just fucking wait for my signal. Savvy, you there? The amplifier's installed. Untung udah netkan lagi. Brilliant, Crane. Now just sit Naik right ke atas down. nawar lah. That tunnel I mentioned is near where you land. Kawa kita mau naik ke atas. Naik kita ke atas. Ah, ya. Nyaman buat nih melihat pemandangannya tuh. Return to our town. Drop the tunnel. Kebalik kita ke kota asal. Ah, flag bendera. Pam, naik sini. Wah, jembatan nah. Jembatan pagat tuh nah. Oh, ini jam berapa nih? Subuh kah? Jam 6 pagi. Turun lagi, turun. Iya. Jangan berluncat. Bubur mati. Nah. Itu kemana? Kita suruhnya ke sana. Ke Olton. Itu lewat sini lah. Nah, kawan. Gantung kita. Apa biar teman? Apa nih tadi lah? Menelpon pilot. Pilot yang di No, pesawat. no, tuh. no. Ah, tercabur. Mati kita. Oh, nggak ada. Di banyu, kita di banyu. Aman. Mana pulang? Jalan mana kita balik ya? Hop. Ini udah tadi nih. Nah, ya kalau kalau dibuka PC-nya. Kesana kita suruhnya naik. Sini lah. Ada terowongan lah.
suruhnya naik kita. Aduh, gugur. Nah ya, sana ikan apa ke pinggir pulang. Find the exit the Alton. Nah, cari jalan keluarnya ya. Astaga, buntu. Oh tuh ada nah jalannya nah. Nah di map tuh kelihatan. Beli. Wih, dari mana kita nih lah? Kunci. Sekali lagi diingatkan gasan kekanakan, jangan dituruti benaik tower. Iya bujur, jangan benaik tower karena tower Telkom dinaiki. Mencari nang gasan seluncuran tadi, kapal pintaran boneka menurut game nih. Yeah, nothing can go wrong with this plan. Oke, kita maju lagi. Hai bisa menawak. Buka aja kita. Buang darah aja melawan buahnya. Hop. Anang bidik raja parkour. Kenapa? Ayunya banyak sekalinya. Nah, huluk tadi slower pink. Kemana jalannya? Mana jaran. Jalannya astaga, ada meledak. Ini nah jalannya nah. Ayo zombie gila nah bangunan ambonnya ya. Ini salah meledak segala nolak. Tutup lawang, ada lawangnya. Mang coba main Roblox kena dengan anak pian berami kamangnya. Kena dulu. Astaga, zombie nang siluman ini bak. Hai. Sembilan naik ini. Kenapa gue ini mati terus? Yang kayak apa kita disuruhnya lewat sini? Ada depan gue. Wih ngeri. Itu pakai flare semalam. Oh maaf, flare kita mana flare? Lain lah flare lah bacanya flare. Ditinggal flare kita. Pintarnya nang bidik nih. Nah ini center ultraviolet. Aja pakai shotgun ya kita. Mari musuhnya. Yuk buka. Ini kan bisa menawak cocok lalu. Kasih. Banyaknya mayat sini. Nah, kalau naik pulang. Nah kalau naik, hap nyepang naik jalannya habis. Mana pulang? Dia kasih buka aja. Kalau di lawannya buahnya. Naik kita. Nah udah sampai. Naik dulu. Aduh banyak peti lagi lah. Nah sayangnya kalau diambil nih blok zombinya. Nah truk rusak. Kan bayangan siapa nih? Ini rupanya. Nah dengan lah. Pada mau? Kada mau juga. Next ya. Inya mun siang buka mangai. Zombie iblis tuh. Zombie iblis kan ngarannya. Oh tuh jalannya. Tadi bang. Tuh ngeri.
Kita ke Alton suruhnya. Kita ke Slum. 79 meter ke sini, tapi yang nyuruh kita lagi. Dapat teti aja dulu dah. Oh, laut banyu. Kadang ambil dulu. Minum. Op. Kasih. 60 nyaman masih pinak lah. Naik. Oh, ini tangga nah. Nah, tangga nih kita. Ini mana nih? What? Aduh, horor juga rasanya ih. Lockpick medium. Isi kalau lockpick lah. Nah, masih ada 3. Kecil. Bonus. Banyak yang bisa diambil. Kita ambil lo. Mantap. Aku guys, ada jual lawangnya. Nah, medium lagi, kecil. Medium ini gampang. Ya lo. Alihkan kalinya. Naik tergas. Aku Rinso. Wadah apa tuh Mang? Wadah apa? Tahu juga wadah apa? Wadah lewat aja nih. Metal part, nah banyak metal part, mantap. Pesan baiki senjata tuh. Kopi, nah dijual banyak. Jadi duit kopi itu dijual. Alton, nah. I got a message out to the world, and just in time. The ministry's bombers peeled off and left. But then the GRE contacted. Oh, tadi sebutingnya Slum. They want me to get Lawang Dr. sebutingnya Sills. tadi, berarti ini nih penghubungnya nih Slum lawan Alton. Yes! Oh, ada semalam. Dr. Camden, this is Kyle Crane. Can you hear me? I can hear you. Orang yang di WC semalam nih, kita dikerubuti zombie banyak. That's exactly what I intend to do, Doc. Just remember, I'm Ya, surrounded by aduh patah. Hehe. Affirmative. Expect me soon. Jangan patah kan. Good. Not like I'm going Sip. anywhere. Maaf misi pian Bang. Tuh nah. Let cam exam sample. Mantap nih. Gil. Sini lah jalannya. 200 meteran lagi. Buntu. Nah, ada jalan lah. Nah, ya. Mana kita nih? Deliver drop to quartermaster. Aduh, di mana kan quartermaster nih? Apa tuh? Mana zombinya? Nah, Wak. Naik kita benteng Takeshi. Naik loh. Op. Yuk, hibak langsung robotnya kita. Lompat halo jamang lah, koler lawan bukan ikam. Udah kalau dibawa pander. Hoha aja. Yuk, kita naik ke atas loh. Hop. Nah, Raja Parkour. Ada mengerti bahasa Inggris, ya. Ke Safe Zone dulu, Mang. Ambil grappling hook. Kawa 2 di situ. Iyalah.
Mana save John mana? Ini save John lah. Ayo kita kesini. Mana arahnya tadi? Ke sana, nah yang sana. Tuh, gugur. Wah, kelakuan Nang Bidik nih. Ya, naik. Pada mengerti bahasa Inggris ya, makanya belajar seorang tuh bahasa Inggris. Ya kan kayak Amang nih, nah bisa bahasa Inggris. Kamu, Bonikam tuh Amang nonton tuh arti akan bisa Amang. Tuh. Nah, 45 meter ya lagi perekam. Oh, nih udah mas malam. Mana quartermaster? Nih tarik lain. Nah, Acil semalam suaranya kayak lampir, ini suaranya. Oh. You look like someone who's afraid of nothing. Belum coba itu kecil. Udah depan pandar depan. Oh sini kah? Mananya? Di dalam tas bangnya grappling hook. Nah ini bang dalam tas lah. Grappling hook, nah mananya lah? Tulisannya grappling hook lah. Blood toxic Rida nah oh di sini monkey reds ini apa, nah grappling hook, iya mana ya. Nah senjata polisi yang bagus, nah akun kita pakai sama aja dua-duanya. Nah ini shotgun yang gak nang ini 900 ya ini. Oh ada nggak bau dawak ganti baju di storage yang turun. Nah dapat sudah baju apa pulang. Ini model apa film bahari lah nang di penjara atau balapan mobil. Nah ini aja dah bahem. Nah. Itu jadi Spiderman jarang pakai grappling hook, grappling hook. Cikapanya belum dipakaikan dulu lah sedang semut. Ini shotgun masukkan. Nah grappling hook. Oh di bawah sini kah udahnya, lain sini kah? Kecik tengah mang, lain mang tulisannya Spiderman. Betul. Pakai dulu mang grappling hooknya ayam, nah rupanya di sini makanya. Mana ya lah? Ini ya. Nah, dia kecik tengah lah. Oke, kemana kita lo? Cari yang tinggi. Oh situ. Salah. Oke. Mantap. Nyaman gini. Jadi Spiderman bujuran kita. Kenapa habis? Oh waktu. Biar ambil waktu rupa. Ini misi lagi, nah itu misi pulang. Model membujur repairnya tuh. Mantap nih gini. Kadang kita membuang tanda tadi loh. Hanya kita ke misi. Bah, mau kayak ini nih terbujur. Mana emang liurnya? Ikam sini kau. Oh, rekam nih. Ikam dia tarus. Mau. Habis darah kita entar minyak aja.
Kemana kita? Sana. Sana aja. Mau? Rusak kah? Mau dipicik kah? Nah, kon berganti senjata. Oh, oh, nang betandang kayak gini. Nanya, oh sembarang kita nih lah. Oh boleh berarti. Oh sampai. Oh nang kayak gitu rupanya. Ayo tajen lo. Iya. Nang kejauhan gak ada kawat mang ayam. Sawan tadi kawat. Nah ini kawan nih. Nah ya lo. Naik lo. Mantap ya. Wah, mana sana kita serunya. Hop. Wah, letih. Nyamannya gini kan udah lawas tamat nih game nih. Oh, di sini suruhnya turun ke bawah kita. Kenapa kita tembakan? Siapa tembakan nih? Mana orangnya? Oh situ lah. Oh 4 aja kita. Polis ganti. Oh banyak. Oh ini kan musuhan lah. Musuh kawan lah. I'm not done with you. Musuh pedang kamu. Oh ya. Oh kau. Mana jalan masuk ayo. Musuh mang ya, musuh sekalinya. Anak buah Rais. Bawah masuk lah. Nah, jebak kamu buahnya yang mau bikin. Oh iya, keretekan lo. Ah, tinggal satu ya. Jarang. Bukan kan. Nah, jarang masuk. Oke, masuk kak. Oh, tutup. Tutup. Terkawa, aduh. Hai. Oh, kang aman kan? Hah? Ingat menghidupkan senter. You must be Crane. Tertutup kan? Yeah, I can see you through the security cameras. Yeah, that's me. Name's Crane. Use the elevator. Push the button for the Use bottom the floor. elevator ya. Got it. Aja. Nah, dapat lagi status. Yuk. Sini lah. Udah mau juga. Udah buka dah. Nah. Cek. Mana pulang kita suruhnya. Nah, loading. With Suruhnya. Zara's Udah research, klinik. Dr. Camden Oh, might di actually have a klinik chance kita to bawa develop a obat. cure. With Zara research. Dr. Camden. Oh, dokter ini yang disambat Jare sebelum mati semalam nih. Camden. Berarti berdapat dokternya lagi kan lah. I was sad to hear about Dr. Zara. He and I were thrilled to get the chance to study the Haran virus. And not to mention the GRE paid us quite handsomely. Oh, by the way, we're on backup power now, so we have minimal functionality. I needed extra power for my last experiment. Find and a way the to generators reach overheated and shut down. Dr. Camden. Kalau aku mau apa-apa nah. Takang. Nah, ngebug gamenya open. Oh. Kadang kita manis senjata dulu lah. Ini 127, ini 154 bagus. Ini 133.
80 156. Nah, untuk macet nih ganti namanya yuk. Ya, buka. I hope you don't mind me reminiscing mandi out lo. loud like this. It's quite a Segarnya. number of weeks since I've had the prospect of talking to an actual live human in person. Nah, rusak. Nah, gila am. Benar aja aku tuh masuk. Lalu mau rampok nih. Sana suruhnya. Oh, and the door Iba. leading to the main corridor can only be opened Kenapa gue nih, Kam? into the security room. Ngeri mukanya nanti. On my way. Buruk sudah. Oh, baju dokter, bukan dokter juga. Mau masuk sini. Nah. Nah, ini bonus ngarannya kayaknya. Kalau dibuka, lo kunci. Kosong. $8. Ini ada bang. Ini ada bang. Nanya. Siapa nih? Zombie sudah. Kosong, tasnya kosongan. Apa kita cari nih? Baju nih. Oh, ikat bajunya dah. Ini keluar nih. Ke atas. Jalan mana kita? Udah mau? Nah, sangkut. Oh, kawa. Tikus mati. Untuk sini. Betul. Ya. Nah, matian sudah buahnya. Mana dokternya ada di sini? Hidup. Allah Akbar, ini mau lanjut. Kenapa kita pakai senjata ninja? Mantap sekalinya. Kalau diambil lagi lah. Sayang nih. Kursinya bagus nih. Larang kursinya nih, hendak sejutaan penting. No way. Ada isi kartunya kayak apa kita? Ikut pakai masker, bujur ya, camuhnya. Tapi si kartunya lah kita kayak apa nih? Kelawang tadi. Santai lo, bakal gamat lo. Kita cari. Nah, sampah. Topik dapat. Nah. Udah kau dipicik. Nah, ngebak nih. Ini keycard. Oh, itunya lock dar. Oh, bukan lawang. Alright, now go down the main corridor. The lab is on the left. When the outbreak happened, Sarah and I stayed in the quarantine to work on the cure. You know who was supposed to protect us? Kadir Ini mau dicatok, bisa Rise hidup. himself. Siapa kali? Ada aja, lihat nih. Kita dua buka lawang tadi. Ada ngambil. Cepat lalu aja kita. Ada mau ngebankam tuh. Mana jalannya lah. Setelah
Ini jalan, nah yang tadi. Oh ini jalannya nah. Yuk. Sini. Okay, the only way into the lab is through the decontamination room. The entrance is to the Oh right. laboratorium ya Ti. Everything went straight to hell after Rice's brother died, you know. Rice went from a guy with monstrous tendencies to a full-blown monster. Kam bangun nih Kam. Lanjut. Asli kibar semangat. Iya mujur. Nah. Kuatnya. Harus matian. Pakai palanya. Pasti ditong terus saya. Kam. Ini gak bagus senjata ini. Nah, senjata terakhir. Oh, sama aja. Belah 2. Nah, ini mantap senjata terakhirnya. Tuh ada berdua kita nunggu. Tutup ya. You'll have to run the decontamination protocol to unlock the doors. It won't work without full power, though. That's where the generators come in. Nah, Get to jebak the buahnya offices. Ti. Once you're there, I'll point you in the right direction. All right, I'm on it. Zara and I got to safety with the help of a Mana GRE kita orang masuk? operative, man, very similar to you. Nah, kesana The pulang operative ya. who helped us was supposed to evacuate alongside us, but you can guess how well that worked out. Since Zara and I Oh, both kita got nih stuck. pandalon dokternya. Oh, Nah, be extra careful now. I never cleared the infected Mang, from that nukar part of katana, the Mang. facility, Sakit as I banar. never had reason to go in there. apalagi di upgrade. Kadang katana nggak mana nukar katana. That's the area. Apa pulang? Tutup pulang. Sana pulang dari soalnya. Ini gila nih. Jak lah. Yuk. I got separated from the two of them, but I made it here to this clinic. Oh, terkurung banyak tinggal. Udah keluar di sana. Ya ampun. Watch it. I'm opening the door. Di safe house. Ada kah safe house di sini? Rupanya ini bisa bangun lah. Mana? 25 meter. Ini yang tadi nih. Ada aduh terkurung. Wajar. Nah. Kabur. Oh, ininya lah. Lewatan dari Pak. Meladum. Mantap. Ada pulang. Wow, itu sampat. Kayaknya membunyi tuh. Apa nih? Nah. Banyak lah senjata dapatan. Hidup kah? Menggarak. Nih jalannya. Yuk kunci, buka. Zara and the operative fell in with I'm sorry about this, but the only way to get to the Darah generator kita room habis. is through the Nah, ventilation bisa chambers. medkit kita. Bola. Bola medkit dulu. Dan bertingin. Senjata ini kalau bola-bola lagi lah. Bagus yuk. DLC weapon. Coba bola 2 nih tuh. Fastball weapon nih. Ini senjata apa nang gitu lah.
Stand strong. Shotgun kuat sudah. Ini peluru nih. Tung Tiger sudah biasa basic. Vulcan Combat Assault Rifle. Ini ya. Oke. Apalagi lah. Kita bola olah sobat lah. Apalagi yuk. Apaan diolah lah. Voltage Knife Hunter. Nah. Oh, kita tuh kalau memilihnya lah. Ini tadi 133 tambah. Ini 127. Tambah 44. Ini ulangin. Apa lagi? Bagus. Ini 156. Ini 219. Ini 252. Tahir. Oh, pakai tahir aja kita lah. Yuk, Cepi, melihat yuk. Tahir. The shafts lead to the stock room, and from there you can Apa reach the mesin? hallway and then the generators. 278. Oh, ini kan. Wah, mantap ini. Yo, jawaban kam lah. Usang kam. Use the fan system in the office area. Fan system ventilasi lah. Ventilasi berarti kita ke atas nih. Nah, ada bang suaranya bangun. Bangun ini. Oh, karena kan nggak boleh melompati lah, ingat-ingat. Karena boleh melompati, dan hidup kita. Datang mana gua ini tahan. Ay, nyentrum. Kabur. Ini ventilasinya lah. Aduh, 4 lalu jamang nih tuh lah. Udah mau naik. Nah ya. Tuh buntu. Mana lagi yuk? Oh, ada tadi gimana itu? Nah, ini jalannya lah. Suara apa tuh? Tegang lumayan kita. Lihat. Suaranya ganang. Beracun nih. Oh, grappling hook kita. Naik sih loh. Naik. Jeren kita, mana jeren? Mana jeren kita? Setelah hilang jeren kita, Liti. Nih Vulcan Combat nih. Ganti lawan apa yuk? Ini aja nih 122 nih. Ay, mantapnya. Hai, saya kata ini. Nyamannya jadi snipernya. Melatup pelabuhan kam. Mantap ih. Wujur keren. Hop. Grappling hook. Terbubur. Ya, dapat alkohol.
kunci. Hai, kabur ini bisa madum. Hai, oh, kena asap itu luka gitu lihat Ti. Nah ini lawang nah. Ini kena mau lower. Oh, diturunkan dulu rupanya. Nah, ini yang buntunya tadi kita menyambung ke sini. Masuk pulang ke sini. Di atas rak kita nih. Terus headset. Kenapa kan silau? Hah? Tuh kalau. Nih bang. Banyak jemput sih. Kosong. Yuk. Muak. Itu maksudnya tuh nyaman keren. Sok sini. Kunci. Udah bener. Ini pecah kacanya. Restore the power rescue. Search. Kita memberikan kekuatan tenaganya ya. Start power generator. Oke, tuh. Tinggalan. Kenapa? Sebiji rusak nah dok. Sebiji rusak dok. Soalnya boleh kamu kita. Madem loh. Tunggu. Wah, nyamannya sini nih heh. Oh. Dahulu. Ayunya. Kubulik kita. Ya. Dari gitu. Nah, ya kalau dijaknya Allah. Astaga, nyamannya melawan ini. Maju sini kamu. Inventory full udah. Ini buang. Tadi ngeladok nih buang nih. Coba buang. Drop X. Nah, sekarang kita ambil dari mana inventory full? Udah mati. Pas main Call of Duty kita nih lihat. Nah, main pakai ini. Buka. Payunya mati dah, hei. Mati sudah holok itu. 18 meter parah kecil ya, ke sini nanti. Push the button by the door to begin the process. Mata. Semprot racun. Nyaman buat kita mah. Makiannya. Campur masuk nggak?
buka mau. All right, now you can come in. Alright, come in, gitu. Come in, masuk. Dan sini lah. Tutup loh. Udah mau. Nah, ya. Kosong. Oh, ada aja dokternya yang hidup. Be finally shaking hands with you. Senang ya hati mendapat manusia yang hidup Tissue masih. sample, shall we? Ini nih rasanya sampel 6 hari itu. No, just 1 minute. Kita disuruh malam-malam ambil sampel apa zombie kayak Spiderman warna hijau tuh. Pesan apa ada kayak ituan di rumah sakit. Ada kayak apa? Take quite a while. Tugas tadi. Now, what was Pesan it you wanted darurat. to say? Hey, that's him. That's the GRE operative I was telling you about. What's his name? Amir. Yes, Amir, Amir Amir. Qureshi. What are you doing with a picture of him? We had a mutual friend. Rusak dari si Diamang nih. Nah, That's good. dari si Diamang With some luck, your Kamden. trip here won't have been for nothing. Where's the rest of the data, by the way? I know Zara prepared 2 packages. I'll have to get back to you on that, Doc. Oh iya, bukan Some adik-adik GRE shit nonton lah, has to jangan confront. dituruti merokok nih lah. Ada boleh, bukan ke merokok masih keanakan. Their public Nah, face is a lie. of Sintil epic tadi nggak bukan ke 4 Those merokok. people are all heartless, Pegawai kada lagi. bastards. I hear you, Doc. Ada keren pan merokok nih I'll be in jujur ya. touch. Cuma sudah terlanjur ya. Kontak GRE. Oh, keluar lagi kita hasilnya. Apa nih ada hasilnya? Dia cari loh. 50 meter loh karaknya. Map. Mana itu hasilnya mengontak GRE? Sini. Wih, kenapa mengamuk ke lawang? Mungkin mau saret. Untuk. Nah, tuh. Oh, kelip sini lagi. I met Camden. He was very excited to see Zara's Mana samples. menukar katanya? He says if he can get the rest of his... Listen, Crane, I gotta reiterate. Jam berapa nih? Better watch your back, your front, and both sides with those GRE bastards. They'll screw Oh, sini safe house. you if they get the chance. Udah pringhook siap. I know, Doc. I'll be careful. I just need to figure out where things stand. Langsung belok kiri kita. Hai, makasih. Kena datang guguan zombie alien nih tuh. Kenapa jauh? Astaga. Hop. Naik kasih. Aduh, lambatnya. Udah mau naik lagi. Sini. Nah, tunggu nah. Hai, Kam. Ada grip pringhook nih. Sudah santai, ya. Apa nih, warung? Crane, I'm Mort Norris. Worked in the town hall before the outbreak. Modernization of maintenance of hydraulic infrastructure department. Oh, what a hell of a job. Oh, what would I... Yeah, right. Good. Ada kan? Mana udah guringnya? Oh, di bawah. Oh, di sini. Apa soalnya perpustakaan? Udah guring gak sini lah. Kita sebagai jalan nonton di sini nih. Halo, woi.
Lea, Lea ngarannya kayak merek selawar. Pegang gawi. Coret-coret dinding. Nah, kekanakan tuh, kada boleh mencoret dinding tuh. Merigat ngaling, harus dicat pulang. Itu master bah. Mana master? Crane, good to see you again. But Spike? Holy shit, Apaan nih how'd you Spike get yang here? hari Wasn't easy. yang memberi kita Anyway, keretekan Brecken pertama sends his tuh best. nih. And listen, from now on, you can always find me here, okay? Everything I had for you in the slums, that'll all be here too, so feel free to use it. Yeah, thanks, Spike. Thank you No problem, Spike. pal. Ya. See you next time. See you next time. Ya. Apa digawin sih? Ini ada supply itu. Oh, gudangnya. Udah masih simpan barangnya di situ. Deliver. Di sini deliver drop tuh lah. Ini lah quartermaster. Dapat kita 27.000. Di baliknya. Ambil bertahan. Nih, ada blueprint tadi. Survey for rank up. Naik lagi. Apa nih? Put skill. Barengan. Mana kita lagi? Want a deal? Oh, warung. Warung. Kita boleh lihat loh. Climber pack. Udah 24. 300. Oh, ganal 300 nih. Tapi kada nyaman pakai tukul ganal nih barat. Ini 107, 211. Nah, lu halus kan dijual orangnya. Mana katana? Rida katana. Baik, kita bisa jual. Nah. Ya. Jual bertahan. Nah, 3.000 dapat duit. Wah, sugih mendadak 12.000 duit kita. Oh, perpustakaan. Nah, ada guring. Looks pretty comfortable. Iya, guring kita. Ampi malam. Notis. Outfit lagi. Ini flare nah. Perlu. Ada wadahnya ya. Buang, halus buang ya. Nih buah. Apa sih senjata halus udah bilang kita ngambilnya. 100 usahin. Mana tadi? Bertahan dah. Ih, kadap. Oh, makan nyamannya. Woi. Alah, kian. Lagu kena copyright. Model sudah dimonetize lagi. Suruhnya keluar gitu nah. 91 meter. Oh, suruh naik ke atas sana. Tenang ya, kita bisa grappling fox lah. Apa kita nah ya, jadi Spiderman ya kita ini. Ini kah hal lain? Hop. Sini kok. Nah ya. Nyaman lo. Mulai semalam. Troy, give the samples to Dr. Camden. Blueprint. Nah, blueprint. I'm gonna go have a little talk with the GRE. And what are you going to tell them?
Everything. I'll meet you later, Troy. Jiwa dagang This is Crane, paman-paman do you di copy? Denglek nih Kyle luar Crane, biasa. you've been here Kalau taking a keadaan lot. berdagang harus Lies. Where are you? Exactly where I should be, atop my own tower. Udah, yang kita bingung tuh nah kemana bebannya menukarkan duit tuh ya lah. It still Kita stands bayar lalu bebannya tuh nggak pakai duit. Bebannya tuh belanja kemana yuk? to what it means to be ruled. Anda menukar sayur pasar sayur karena dah lagi sudah. Kill you for what you did to Jade. For everything, I'll Ah, fucking tetap kill you. mengumpulkan duit. I had hoped that would be Oh, right. Rais nah. You see, Padahal dua Rais we kita. are at war, you and I. A war of opposing philosophies. A war to see whose vision of the world proves true. Come, Crane. Come and challenge me. Kam, keren. What is it you Kam. Americans are so fond Dan of tantang saying? aku ya dah. I dare you. You know what? Forget it. There is no war. There's only your fucked up outlook. Go to Oh, hell. kita ditantang Rais. Disuruhnya ke wadahnya kita. I will be leaving Harano, you see. I have made a deal with our GRE brothers, using your very own communicator, no less. They know I have all of Dr. Sarah's research data. They call it Rais the itu keys to the mana aneh aku kingdom. kan. Very Tangan shortly, seorang tuh pada I ingat hope kah? to Tangan have seorang, taken ha? away. Kutatak sudah. Imagine the damage I shall be able to do outside the confines of these walls. Mang, itu wadahnya di slum. Apa wadah apa? Wadah apa You di crazy slum? son of a bitch. That is what I had hoped to hear. Come and find me, Crane. Let us finish what we began. Ah. Pot-pot Rais Tower ya. Oh. Mulai. Sana jalan mana barak sini. Hop. Wah, nyamannya gantung ini. Wih. Sana. Naik dulu kita. Oh, ada wadah gantungan belum? Hop. Hop. Ah, gugur. Kena jadi. Hop. 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 Wah, Kang Spiderman dari kota Haran. Oh iya, ada zombinya. Oh, sana. Masih penandung ini. Oh, nang kita hanya masuk semalam. Ini jalan kita hanya masuk semalam nih. Challenge susah. Nah, kesewer lagi kita. Kadang kan balik ke slum lah. Rice made a deal with the GRE. Now he's about to escape from Haran with the rest of Zara's research. I can't let that Lanjut. happen, and Rice knows. Oh, ini jauh nih. Nah, ya Allah. Nah, ini udah kita semalam nih, udah kita datang. Nah, ya Allah, masih ingat ya jalannya. Lurus, selurus-lurusnya. Udah kawas sebenarnya. Oh, lewat bawah lah. Oh, ini semalam. Redam kalau musuhnya lah. 100 meter masih. Jauhnya Nah, banyak. Loncat ya kita. Banyak orangnya. Bangga. Loncat ya kita. Ngeri. Sini. Nah. Naik lah. Oh, bujur aja semalam tuh namanya bisa gripping hook. Ada uyung lagi bener naik ya. Sangkut.
biasanya kan lewat sini. Ini gimana nih? Di mana nih lah? Oh, ada dulu. Salah jalan. Sini. Buntu pemirsa, buntu. Juga jalan sini rupanya. Oh, ke sana kita lah. Jangan lawan nih. Ini tawak nggak? Ini menang patung. Kenapa bisa naik, hai? Kenapa lama? Oh, ini nah. Tolong lah. Kasih. Buahnya lengah. Ayo, tawa ke batu. Kita lah ya kalau. Pulang sini. Aduh, bingungnya Oh, banyu. Nah, ini jalannya. Udah gak bisa naik lah. Grappling hook, paham gunanya ya kalau. Nah. Astaga, tutup. Dan sini. Empat lalu jalan, boneka ngeri. Banyak. Ini salah. Satu kan kemana? Oh, bujurnya di sini lah. Nah, boleh keselum ya. Bujuram nek. Rice made a deal with the GRE. Now he's about to escape from Haran with the rest of Zara's research. I can't let that happen, and Rice knows it. Kita di terowongan sini ya lah. Oh. Ada zombinya. Sunyi. Semalam pada lewat jalan oke. Nah, astaga, gugur mati. Astaga, konyolnya mati entem gugur. Zombie lawannya ada mati seorang. Bangunnya di sini lah. Ini apa rekam? Ya, bonkam lah. Dangi bonkam. Hop. Naik terus. Jangan pengoler keren naik. Nanya. Ini udah kita nang semalam nih. Etc. Hah? You are about enter the game final. This part the game is played single player. You can return other map. Kamu kira kau bulik lagi jera. You will be able to come back to explore Haran after finishing game and loading this.
Do you want to continue? Wah, ini penamatannya nih. Grappling hook tuh rasanya kawajo kesan turun. Nah, ini penamatannya nih. Nah, berarti sok kamplang kita menyambung lah. Oke, bertahanlah yang nonton atau yang nonton replay sampai sini dulu. Nah, ini besok kita tamat nih. Tamat kita Dying Light. Bangga juga emang bisa tamat game ini. Ya mau menang lah. Pokoknya bebuan kamu penasaran, tonton nih esok. Ingatlah malam jamnya kertahom tuh, entah jam 7, jam 8, jam 9. Apabila kada haurnya tuh jangan kada ingat masa break pak. Amang enang pamit dulu. Nah, jam berapa nih, jam berapa? Baru jam 12 sudah, sejam setengah sudah streaming. Oke, Amang pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.